Ngā kōrero, ngā hītori, ngā tikana te mana o Ngāi Te Rākatō. Ko te karengi uaku rekereke taku tūranga. I panaia tō mātou tīpuna a Te Rākatō me tōna whānau i o rātou whenua papakainga i whare rāta. Ko te whakautu a Te Rākatō, ko te wero i tana tewhatiwha kia papatuānuku, tana tohu whakamana ki ngā ope whakaeke ki taua whenua, ara, a te wā, ka hoki mai anō aia ki te tāmata whenua. Ko te Rākatoa anake te rangatira mau tewhatiwha hei whakahau i ana toa hei taki ki te pakanga. He taiaha hoki tētahi matatū ngā whawhai, te mauria ki te pakanga i te taha o ana toa. Ko ngā taonga tino nākau nui tia e te Rākatō, ko ngā kōhatu pau whenua he taonga tuku iho nā tōna pāpā, a te huki. He kōhatu pau whenua i ta paina ko te paki me pauri, ko te whenua hoki o te Rākatoa ki whare rāta i ta paina ko o mata tere riteka. I ta huna te kāinga me ngā waka o te Rākatoa me tana whānau. O tira, i mauria i te Rākatoa ana matatū ngā whawhai ki tana waka taua, ka rere huna mā ngā ripo me ngā kō awa awa ki repo nui, ki repo roa, ka tūkuna kia tōtohu i waenga i ngā raupō me te ururua. Ka tahi ka huri a te Rākatoa me tana whānau ki te hanga pā anō mō rātou. Ka huri poke i te whenua hei whakatō kai mā rātou ki kai waitau. Whakakaha tonu a te Rākatoa ki te whakarite kia kia pakari tonu ana toa, kia whai wāhi hoki ki ana tamariki e pū mau ana te wairua whawhai. Hei hiki ake i ngā whakapaparanga rangatira o Ngāi Te Rākatoa, i moia e Te Rākatoa he wahine i heke mai i ngā rāranga rangatira, a pērā anō hoki ana tamariki uri whakaheke. No Te Rākatoa anake te taura whiri tūturu heke tika ki ngā uri i tēnei wā. Ko era o mātou e tai ana te whakapapa ki tana hapū, hei hiki ake, hei whakapū mau i te uri tangata. Me whakakaha ka tika. Ka ngaro o whenua, ana ko te mutunga mai, ka ngaro tō mana, tō tūranga waiwai, o whakapapa, o tīpuna, o tikana, o pātaka kaihoki. Ko enei te utu i te hinanga i te pakanga mo te wawao whānau. I ngā rā o mua, he pakanga āiwi putanoa i Aotearoa, arā he ope taua kōhuru, mauhere, hei taurekareka, hāwini, hei mauhere wāhine, hei moi kia whakakaha ake i te iwi. I ta tū atu a te Rākatoa me tana kāhui morehu, 83 ki kai waitau noho ai. Anō, pau ana te katoa o rātou whare, waka, a rātou taonga pātaka i te mura o te ahi, muramura ana ki te whenua. The kōrero, the history, the tradition and the mana of Ngāi Te Rākatō. Where I dig my heels is where I stand. Our tīpuna Te Rākatō and his whānau were banished from their homeland of the Wharirāta. In response, Te Rākatō drove his tewhatiwha into Papatuānuku to mark his whenua, and then drove his taiaha also into the whenua to make a statement to the invaders that he would return one day to reclaim his whenua. Te Rākatō was the only chief to hold the tewhatiwha, which he used to command his toa or warriors into battle. He also took up his taiaha, which he brandished in battle alongside his toa. The most treasured taonga of Te Rākatō, which were handed down by his father Te Huki, would be enshrined in or be symbolized by rocks recognized as boundary markers or pauwhenua named Te Paki and Pauri. The whenua of Te Rākatō in the Wharirāta would also be named O Mata Tere Riteka. The villages of Te Rākatō and his whānau had been burnt to the ground and their waka had been cut and also burnt. However, Te Rākatō took his war waka and weapons to the swamps and waterways, to Repo Nui and Repo Roa, under secrecy, and sunk them among the raupō and standing bushes. Te Rākatō and his hapū would then rebuild their pā village, till the soil and plant crops at Kai Waitau.
Te Rākatō also kept his warriors in shape and shared the responsibilities with his children who had his fighting spirit. To rebuild the bloodlines of Ngāi Te Rākatō married into dominant families and his offspring married into bloodlines. Te Rākatō is the only male bloodline that has a straight or direct uri up to the present time. Those of us that whakapapa to his hapū should and can uphold te uri tangata. You lose your whenua and the consequences are you lose your mana, tūranga waiwai, whakapapa, your ancestors, your culture, your food resources. This is the price you pay for losing a war, for defending your whānau. Back in the day, tribal wars were fought throughout Aotearoa by warring parties to kill, enslave and gain access to women to strengthen their own tribes. Te Rākatō and his 83 survivors had resettled on the whenua at Kaiwaitau. However, for the second time, their homes, waka, taona, weapons and pātaka kai would be destroyed and again burnt to the ground. But the natives were very tactical fighters all through Aotearoa, and this is where that kūpenga played a big part in saving all our whānau, was through the Te Huki, and we were still a fighting force that were doing trench warfare. And then a lot of it, when our land was taken, we were given the wasteland because they burnt all the homes. They destroyed everything, all our culture. Mahia was one of the first because there was influence of religion and the Europeans. Ngāi became the first place where all their whakaeroa, all their marae were destroyed. They were burnt down. All their whare, raupo whare, they were all burnt. And they put all our whānau of Te Rākatō, they put them in Kaiwaitau, which was just a swampland and sand dunes. And that was because they only need a few muskets and soldiers to protect them and keep them in line. And we still reside on that same whenua today.